Oke, yang masih bersama saya pribadi atau Mahabharata abotingnya mu abati. Manamu ira rilale ngatiku usedina karebamu elok ripatu damoti Andri nang taruh pediku aku lena kasih mulai siri janjimu
Ting Andri lebih rangi Upalau nyawaku Sampai di keguraku Mondro di tanah lapondro Kasih tahu poji Galasi anggotai Tetapi sarang pebuk Nak kuasai bangkuku Ripatu dapot tipu Nak kubunuh ilakaimu Terire nikah Andri Nak taruh pediku Nak lena kasih Mulai siri janjimu Azik Ripatu dapot Ting Andri lebih rangi Upalau nyawaku Sampai di keguraiku Mondro di tanah lapondro Kasih tahu poji Nalasi anggotai Tetapi sarang pebuk Nak kuasai bangkuku Ripatu dapot tipu Nak kubunuh ilakaimu sakti Terire nikah Andri Nak taruh pediku Nak lena kasih Mulai siri janji Iman wal Islam Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu am sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahihin wa syakirin. Artinya rilis kok. Asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anakda Akbar bin Haji Bedduh, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Nurbawarda binti Sayuti dengan mahar cincin emas dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Terima nikahnya.
Nur Mawaddah binti Muhammad Sayuti dan mahar 5 gram emas tunai karena Allah. Ulangi salah. Wahai anak Da Akbar bin Haji Beddu, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Nurwawarda binti Sayuti dengan mahar cincin emas karena Allah Ta'ala. Saya terima nikahnya Nur Mawardah binti Muhammad Sayuti dengan mahar 5 gram emas tunai karena Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakir jalali wajhika al-karim wa azmatul talib. Allahumma alif baina wa bainahuma kama alafta abina wa min hawa wa alif baina wa bainahuma kama alafta bil ma'i wassal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi bi barakati al-Fatihah.
pamapale bombang di tengah tasik loang liwat lamun apa diku engkaku muaselea benengi di lotina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah opa janjiamu temak poji tega gawara parang umbolai nasabari umak boko benengi di lotina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah opa janjiamu temak poji tega gawara parang kini jadi kenyataan pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan karena perpisahan kini telah terobati kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan
sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali berpisah. tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Ini telah terobati kebahagiaan yang hilang. Ini kembali Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan.
Tania pa calamu